Adom praise, yeah, be him. Clap your hands and give the dance unto the Lord. Hallelujah. Adom praise, yeah, be him. Clap your hands and give the dance unto the Lord. Hallelujah. Adom praise, yeah, be him. Clap your hands and give the dance unto the Lord. Adom praise, yeah, be him. Clap your hands and give the dance unto the Lord. Hallelujah. Adom praise, yeah, be him. Clap your hands and give the dance unto the Lord. Yada say yamwakwa baby me Adom TV Badwam na uguso channel yeguso e kai wo say Adom praise nyame ya Adom akwasi ada way by 3 p.m. there now wo red carpet no so 4 ya shase e mentwen wo 70 Ghana uba kokomlemle hajo FM ha ubenya bi bacho na total so ebi wo ho ICGC ne Perez do mo ko honoma ubenya bi to de no prekon sebe ya kwasi ada no kiu no na e konta nya afi no obi to binom ne ade to ne ntam na ansa enyawo yeda se me uncle papa ai papa anopa ime mo ache me da se wonso aje breshe me fa mokanka ho o se mokanka ho papa one me chia o me da se papa panti de medru so Baah Herbal Hospital for so aba no mpenu mu wo mo boa ye tuatua ni nyina kama no mpemu ye oyadea na do ani akere Baah Herbal Hospital no maboa be me na no pe ye mo ache Ena. Se bibi aboko de. Yankopon Adom. Dr. Banso ho ye de. Yankopon Adom ogina na so pa. Yeda se pa yentie we Baah Herbal. Yo em se edinchi akese hema ahefo nyina se do munim deda no se Baah Herbal Hospital de se yenya elevation eniti adane hospital prekope. Se bibi biara ekoba bia ye ho no oba bipim Baah Herbal Hospital ase ho a ade SVD surgery medino ase ho na mum hye no so se odompe mu ena ho atochima se bia kwanhia no wanya ena odompe emu abu mienu ena wope ba bia kwama yesan ede asie niama wo a wonya ekire ha obi ade a Baah Herbal Hospital ase ho pe ana se bia wode no ebo ena wo bo eno ne dwumade a wode wakakobbo ama onamu abu ana se odompe no afekire afri ho dia na wope ba bia ko ame aya ma a wonya ekire ha obi ade a Baah Herbal Hospital ase ho ena wo so down when e kire mu avenso se bia was chiribre mu ena ho atochima spine ena ho atochima ana ope ba bia ko ame yasan akasi ni ama wo se na ya kire se emu abibie no enye operation ena ba be na yede na de bia kwa kwehyehe ho ade ama wo na mom no ba be piem Baah Herbal Hospital ho no ma eye bibidru ena ede sasa ya de no eye abibidru ena saa spine na emu abibie no ana se nompe na eho akokwa wo ho na ya kire se entimi enye ye bim agese aye ho operation no da bi oba be piem Baah Herbal Hospital enya sa enete ne mom no eye abibidru ena besan ama wo spine na emu abibie no asan akasi ene biem ade ama wo aniti no se na ye kekan ise bia onan dompe ene mabu emfa won ne ba bia dompe no woni pedua na kwanim ene ho atochima de a baby back up Baah Herbal Hospital asio so spine e we chibremo and as spinal cord no san ho touch ma Baah Herbal Hospital asio and also down we e di chiremo and intini se bia no pay o hwen na afi o dwe ho se e bia spine and as wo nan e ho atoch man e hefa pa na betima kwakopie ama wanya e ho ayar hwede a na se Baah Herbal Hospital and also baby pim enam se ya e bi pan entina ama ya je ho abasbode a emra shase wo kuma se je ho abasbode ya ba be pimu an kran ha so aje ho abasbode a ni na dia dance se Ghana ha ene West Africa ha pade opa ba bia e dom pemu adwuma pade a Baah Herbal Hospital asio ani ntino na wani enchre ba bia eno an se oba be pim o yase ho enkran ha ba bia wo spintes ani nti wo faka ba bia ka se wo ko ba bia friends spintes wo be si wo 18 junction wo si wo 18 junction so pe taxi for home no du ka sham se o ko Baah Herbal Hospital ade omodo ba be pim asio senso e bia wo fitema a shaman klagon ho ba bia na ade wani echre mu enkran memory a ene na achre mate na nase driver ne se onsi oba bia friend se Lashibi 16 junction Lashibi 16 junction we see wo hope fa kwan so ebra wani edaba be piem oba bia friend se Baah Hotel ofi Baah Hotel next junction bon se Baah Herbal Hospital ya signboard kakra ni si wo na amane afase edaba be piem ase ho na so se bia ekumase na wo ene ne important dia e oba bia friend se Atonsu Agogo
aban ayara sabia kese na chi ope ho na Baah Herbal Hospital ye wo ani ti upie mu ho no ma na afenso wo so yade bi etete wo a wo de chi a opa no adura wunya no wakwa kopie mu ho na wa nya ano yie e wo ho ebia na sene na sentem weda na asesa a nsuo ahwa asese egugu wo de sasabro anase na ebro ni friend say rheumatism na ahwa asese how wo de chia pa no adura wunya wakwa kopie mu ba bi bebre enso ogidi se anu yie eni ho o ma be pie mu Baah Herbal Hospital ntia se ade a wo ba be pie mu ho anka wo hu se sa o sasabro a de chia ogidi se anu duro eni ho no anu yie e wo Baah Herbal Hospital asio eni tina no pay se wutie mi ahye ne so na fre number no so ofre a one doctor nkasa ene bedi nkomo ebia na wo de hawa no ye ntimi anka ho asem e wo kasafidi yesu na emom no ofre a ho nkyeremu bi e ho bia no obeje e de free e doctor nkasa nchen number no e 0244 988 004 0244 988 004 anase 0244 083 482 0244 083 482 and then number ididi juma o Baah Herbal Hospital asio and intino ofre a one doctor nkasa ene bedi nkomo ebia na wode no enye do mpem hawo anase enye sasabro na hawo nemom no ebia na compo na ebro ni friends goiter na ba bpm e wo minimum wode achia wanom ho adura nanso enko anu yi a ya catch ne se eje se operation nanso Baah Herbal Hospital de channel so se enye operation ene ye asio nemom no oba ye de abibidru na sa ya de abibidru ene de be mawo amwanom akwa piemu e woni pedie mu ama sade na ba be piemu wo minimu ama atade aba so kra ontimi nhye bi edom mu kra no ontimi konkotana enam sa ya de niti ba be piemu e Baah Herbal Hospital a ebe ade a friend say a 10 of the past empo kra onso humpo dai say emre bi atwa mu kra no na sa ya de no mpo e ya de a etete enenti no eno ane say ba be piemu e ya hye se bia enkran anase kumase na so ba beje eho ayarehwe no so se ne tie bia se kese se ya da ntemu anase eketwa kra na mpo se afianza na acha se eba oba be pim o ase ho a ade a ebetu ase kra ade ama oso wafa ontuma pefre afenso bia na de fibroid ade na etete o de achia ma wakwa ehu operation de dikan etos bi asan ababim nanso o ma me pim o Baah Herbal Hospital entina abre ne abre bia no ogidi se operation na the final solution nanso entesa final solution anka enti nimba ne se wakwa na edikan amana san fefe bi amana san ba nemom no wa be pim e Baah Herbal Hospital a ho any operation asem nemom no eye bibidru ene de be na ne fibroid ade yi a agentini e woni padie mu afri ho ade ama no enyade a ebesan ababiem hye ne so se ensan embabiem ane ntini se op value for money dia ene na so down when echirem e Baah Herbal Hospital aseo se ne be a also sa fibroid ade a etete wo enam saa yade nti ama awo ho kra yade ama enam saa yade nti kra na ebia na wafu aye kese ejiri se bia nyinsan na wonyam nanso na fibroid yade na etete wo ani ti no hye no so ba bipim e Baah Herbal Hospital aseo se ne be ya ede abibidro be ma wo ama nanane afri onipadiem akọ na osowanya waso bie se bia no kra mpo anti na ama ene awo ho aye den ama wa eno afri ho a obetimi aye den awo se no so afri ho a ebe ma wafu na ebia wo na ma aye kese a ejiri se ebia nyinsan no nanso enye nyinsan no eno so ebetimi afri ho ade akọ weni nyina no aje so ba bipim e Baah Herbal Hospital ansana sa fibroid ade etete bia ogidi se wo de achia wonya no adruye no ba bipim ho no ma ayade a anu yie kese e wo ho ede ma aven so ebia na ye bema na o memayo ayeden akofom cheno se ba be pim e Baah Herbal Hospital a sa memayo na akofom no ebesan agina ne na so bi se bi mpo ese aban na agi utiu ba be pim e Baah Herbal Hospital a se ho a yen ye bekwa kwaji tiu no asan poma de amaw na wa wakwa akoto ade de akum aboa na opese wukum no eni ntene se bia o memayo na akofom a Baah Herbal Hospital a se ho ena so o down when e ba be pim cheno se enam ya de bi ti se gonorrhea ya de ade ase wo be ma bi ho a wan treat ni ya eno kra no etimi kokofa hawo ene amane ye kase ede bro enam se eche e woni padie mu a ekum ankwabo na e woni padie mu a ema woni yeri anase odofo bi enyanhyemudi e manyi sempi mu firi mu ba no na ese saa gonorrhea emwa yi
akwa kokum sa nkwaboy ebia na ye wo se ebia abro bi wo fi na ye nanso onim se gonorrhea emmoa na etetewo eni nti no wa be pim Baah Herbal Hospital ade a ebitu ase krakra ade ma hye ne so se ejuma efiti adwoada ekokopem edamemenda anopa no nson na ehye ejuma ase na edmre no num yapon ade afri ho eni nti no abre ne abre bi aba be pim ho ebia na wo de ejuma wo nti no enya ade abenya ebre aba be pim na emum no edamemenda ade a oba be pim ho a also o betimi abamenya wayarhe anam se enuade yedie ene ensu ayenum kokro pim ewo nipadua mu no ade a ede ohaw ene amane ene eba ene nti no wo hwa bia na de ogidi se yade bia entetew ene nti ho hia mpo se okakopiem ewa asabia bi da bi so kokopiem ewa asabia sane be a obeyo nipadua no enhwehwe mahu ne se bibiara eto ekoyie ewo nipadua no anam mpo se ba ne se bibi etochima wo nipadua no ma Baby Pimo Baah Herbal Hospital yetimi ede abibidru asi anokwan ede ama eninti na broni frɛ say prevention is better than cure eninti no entwen ma yade na ema beto ansana wa hyase se kwa kopɛ anwadu oba Pimo a yedi kan asi anokrakra ede ma ansana saa yade na aba bekwan atompem enam sɛ yade ba so a enyade ba okokɔ sɛ me ba ne anase me ba chena eninti no kyɛne so so Baby Pimo awase ye won kran ene kuma sen kran ha baby a friend suspenders eninti wo faka baby a kasa wo suspenders obesi 18 junction we see what taxi for homoludu that show me say Baah Herbal Hospital am the Baby Pim awase then so kuma se na important dia baby a friend say atonsu agogo aban ayar sabia kese na chi wo pe wa be si aban ayar sabia kese na anim ho a wo so bi biara say Baah Herbal Hospital ya dia e be kire kwan hye so number no 0 no screen no ase the time na so 0244988004 0244988004 and 0244083482 0244083482 hwe screen no ase ne fa Baah Herbal Hospital then wo munim komo be me na fa che me na so pa yada ase papa enti no na yada Franco Trading Enterprise for ase phones papa efie eno ho yo Nokia Samsung iPhone smart TVs and afi Franco air conditions and so ho CCTV cameras and so you will be Franco Trading Enterprise. Inti Borum now so kokoje wodie CCA for Franco numbers ni 0246422338 0246422338 and 0555939311. Now on the Franco Trading Enterprise for AD enkomo. Dear do so mewie na happy birthday nkoma Christea osei enkansa your from mame sewa and when you're 4 years o papa a year detective inspector bright nanan cancer one war divisional divisional prosecutor on kwanta AOT region and always show a happy birthday nti mame sewa nyame hiraw nyame nya okese nyini be yo ba mu oba papa nyansa woni mu na nimde nso aye ne ma nyame hiraw happy birthday ene obi ene udu a woda ne bosumi we nyame hiraw mo pa medidi afia amankwa tamaklomeko asemidi kan wo ho entertainment and so bantime fidie no kwaso na ha yeda se